Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kirang ba asnong jong ki artli kisnong bakan top yo ba RCM na liar slut bad uba ke barbecue na etso pa mentaka singi kilapan pao ya kajeng sokya jur halor kajeng shathat madan jong MDC ko umroy uba rangken sai karbuki halor kajeng don kti kajong u ban muslia ya ki kamji rang ba asnong hapo ko umroy constituency kumban chukdo ya kateka kam that madan la sei da way urang ba ha kajeng yelang yelap election common platform kabala pelong hakasnong der slut kendiat por hadien bo uba rangken sai karbuki UMDC ko umroy ubalami no na katega jaka kata haswa bakipat ba kin yo ban bu jingkeli ha katega rinsan ladon ringkat ru uketong shimet uba George B Lingdo kite ki angut kinong yelam shnong haliar slut bat et so pair kilapan ya kajing penchai na ute urang ba uba that madan ya katega kam ban penshisha la katega sur ne kajing ya kren kadai jong UMDC ko umroy ne em daga baong bakani kalakta joryaki kamtam hakani kapor election bat benrap ru balada omla man penshai nakalyang ka party kahap ban perkhat dakum way pat khnang bakani ka kam kanshai te nge kwa ban bu kendiat ki jingkili hakmat jongpi ki bolong kira ba snong jongki senjuk kira ramba snong rai am ngar ma te ngi I menen ba kadon katuka common platform ka bala long ha ka snong ka jongpi ka ba pilai penyat te ngi I ba kadon ka we ke audio ka ba lami hauslong mil ba ki ki social media habi dei ba ka jingsa kan tho jong we ni kertong MDC jong ka NPP te pidon ni ayu ban ong ban pensai halor kite ki phang to akhirnya ke step daga bubrom mi pi ki media mo ki bala ila ikundu akhirnya ka sidang jogene ka sigi nagalyang jungi ki senjuk jong kirba sinong santli ki sinong nadu ke inspire merim sling meratiang khoyang barlias loit de halor ke tuka audio ka bala penpau no we ne kirba bosa apo norim no lado kumbut banagalyang jungi ni kwa ba unak sai syu halor ke norim nomar ba kasur ke keren tip weekend bat nong inum tip andai uang sin uang ba weekend bat melim bat adin pat uang ba weekend bat u bobo karbuki te kita gi karbuki inum tip lesa kidan sibun ki karbuki mo ndetang u rang kasai karbuki sibun ki karbuki tip weekend bat nong inum tip ya kata andai naglang jugi kwahi ba un punsai bon pun clear su ya kasau ne kasur kejikran hato kede hok dem kejikran jong bobo karbuki naglang jugi kwa ba tang kata to abai dei pat ka jing mi jong tu video ngi iba kalakta sibun yu candidate jong ka NPP hato dei sisa ubalakren daw babu karbuki halor katega audio bedeh lor kata kan urim naglang jugi kwa ba naglang jong to rong ba bun punsai tikena ni kwa bun punsai udah mulak bun punsai kemut ba ingin hap perkat da kumai pat naglang ka parti kenang ba kansai kena kam nomor ba kin putok bria aswa kena ke MDC kisan kisim kebu mo dan naglang jugi ngim kwa ba kin sim kebutan nomor ba kamdai bandon ke jing liang nomor ba ke jingjit ya kinom ikmat kadai bolong kabaya bet kabaya irti abai dei pat ka jing kan tho jong gi katu kat ni halor ka jing mi no jong we ni candidate menen na katu ka common platform te ke ka ba pidon ban ong halor katu ka phang halor ke jimi jong ibu karbuki marba kapor ke jing kapor kli jing clear kila dem te naklang uba jibi lengdor uladep ban ajing keren ibu karbuki uladep ban ai ke jing keren te kapor kala dehi te naklang jungi imdon ban ong emo marba kapor kala biang bat naklang ubu karbuki ilong ba idon ke program ke imla ban kiar te bubu karbuki ila tepat aktor ini ya borom markelyang marah kepor ke jibe akhirnya kepor mar kesini ban cabur kalau along hajan naglang jungi kipat bar kila manjur ya kata ade kidon tang giriu sim kubu kiban ong ba bali upet jendat ri susi ba kipmi ya kubor ke ong ba ububu buki umi jendat ade udah kerpat ka borom mulong ini ya borom markelyang te alor kotor kere ke jing penjak borom kum ya usting MDC teto halor ka we pa ka phang abai dei pat ka jing penya jong phi halor ka tega comment platform
Ngi ba ki candidate ki poi tang arngot pila ban pensai ngi halor kata ka jing poi jong ki tang ki arngot ki candidate. Haga jinsha kat kumu jing bet jong ke komiti jong borok santli ki chinong. Jinsha kide ban poi laingot. Dai tip na kadau ayu nganam tip nomor kikun benar kide uba en lisyang bat iba ti sekra kide kirba chinong na benar tiang bat na menrilum. Te kat ba poi menin ka kuman platform pat ki poi tang arngot. Let's say kadon kaplan national det jong kini ki parar mbak chinong. Ngasusi sikadai marba aku per suap kerja ya kene program ru kamdon kata ke jenis sujumut kuno betul ni program ndai ngas aku ju upor da ko program sulong mel u kunto ya kiwai pat ki parti bo uong ba kadon ke jingi le seliang ndai ngaburom marba kide ki media ndai kide ben simi kat kum kelenti ke ba kide ban keren marba nagliang jungi ki senjuk ki sensinong ni de kerpat ya baro pajba ba pimri busu beklah lor kane dei tang ke jinsim kubu jong ki para nong yetrei dei naklang junga kerpat ik pajba ba kajing agjuk por kajimi no jendat jung bubu ma kam dei kajing mi jendat jungi dei ida kerpat hiru ya baro ki pajba bat ya ki para mbak sinong ki ba ni pelong ya kene ka command platform. Jo anak kalian jong pi rembat senong siktin aktian habai day bagate common platform. Ada ko abrom mo pigi dia ki bla. Khot balai kendo lang hanika. Step mumta manja keren sikir tin halor katuka plat ka common platform bala penjat nin apo. Derslut penjat dagi rengba sinong jong san sinong. Senjuk san sinong. Halor katu long baru besdang ing dan kalian juga ngamdon yang kenal ko komiti kebenkong bikot kil petip singa ngamidon lang paki nga tekpor nga pali disketri haka komting baar pat kila khot biang tengar ngampoy kataka ka komting penjat ki ngasu biang hi komting penjat te haka tu jinglong bomnin ngampoy perkat hiru ba katu jing ja kalong komto mo ngarang mut baru kan kede baru sangut kan gedet kin jawan tu Henry apa pe menin bat papoi detang argut te katu kalong ka kendia lalong i thamula kata jingya keren hang tu te kawi kalong ba penja isan sinong ngarang mut kalong bitunat dorti ya bet rendin kalong tu petung katu ke kalong jing kumbes sutunat ba galang jing kumrung besinong kalong komkai katu jing penja dengan tip dek kadau kalong tu dan galang jungi ngat nilai jungai tingam laban suatu hadu kana kadurka an ka cipinjat kalon kum tuhan na kalian jungi san sinong na kalian pitbai tu ba kimdei banja pet ne banya theu ya ka tu ka ching ya tu ka ching ya penjat nin kamlong ka babiang mo te kidei ban puson ni ban perkhat di halala kanong rim lala jing suatu jungi kimdei ban ngai lai ka ching kabawan ka jingmut ba penthok bria le na ya ino kandidat regi timdai ngai da jing penbor na chung no regi simbet la chung garai yeno ki dibencit yeno ki diben ibit ban yalam kum no mikmat nam ta ban sai akadus konsep Jo bless you rembat senong.